Polytechnic along ke Charlia Tharia Samila pen Karbi ang Autonomous Council CM ang bok kachingwai. Di furong sepiang kang towar ke bagdon along avikiri tu asai pini arnian tak klema sai kedeng avelang. Kipatu ke thega bang hubang phiaphan bir takimi. Karbi prime time along pen kadok koi phantak kardong pajuriklo nanarji ponik tha bir tang ton pen kaprek Polytechnic along ke Charlia Tharia Sami adilung arkoi kret rock siarni Karbi along Autonomous Council CM tuliram rong hang phan chetong dam kaprek Polytechnic along ke Charlie Bom Technical abang fubang phia dilung la pen Karbi along Autonomous Council CM tuliram rong hangang bong Polytechnic along kedo kethak kichon la pen kadure pothak kachingwai aklong pali CM rong hang Polytechnic along ke Charlie Tharia Sami atum kisungalam arjudet la phi technical ke Charlie ari sonim somarapan council pen kipi bom stipend atangka pakam ponchet poposi CM ningje ladak kachatha nang jialam chuning surine krit rock sianing kan kipinang ji stipend atangka pini ariata council pen pithek thelang Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal pen ke patu ke thega bang phubang phiaphan voreng awar sai ki PG alam pachataksi birtak kimi pachathang Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal pen non hejong hojai along birtak kimi ke pachatak atengke national international kachipedi along share anong ekilong bang phubang phiaphan kuti si rup anong ekilong bang phubang phiaphan lak phokep la pen tamanong ekilong bang phubang phiaphan lak engkora pho tangka PG national international ke patholong nong ekilong bang phubang phiaphan ACS DSP la pen DTO avoreng mate sakurita PG pusomta Chief Minister Sonowal pachatak thu la sobirda karjulong pen ke patu bang phubang phiatum aning chiparong rinti Kebang jipli kebra pli ang den Karbi Youth Festival a parmantara lang solong Karbi ang long Autonomous Council CM tuliram rong hang are deng pen binyar ko ni pai kret rock arni tirikama maya sahem kangpu pone biota karni salong nangde Karbi ang long Autonomous Council CM tuliram rong hang are deng pen suriner trainer kebaning kana parman pli kebra pli ang den Karbi Youth Festival kipaman ponchia phan tirikama maya sahem kangpu pona biota nangli labang solong CM rong hang achor sangpi kache teron pipenan parta Karbi ang Autonomous Council Chairman Horan Singh Bey, EM Amar Singh Tiso, MSc Atum Richard Togbi, Ram Singh Timung, Pubitro Rongpi, Karbi ang Autonomous Council EM Barim Bida Singh Rongpi, KCS Maipu Chandra Singh Kro, MLA Barim Chandrakanto Terangpen Chenglok binaan ke theke ding atum chitong dun rinti. Nan malam sopor pandhina parman bir tamang tuponik sinang. Siraknon, Birta Kamay Nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8th, 9th and 10th of January 2018 at SBI Difu branch, Lamding Road. Up to 50% discount longpo. Loan kachitu une atubapan. Labangso awarsai Kamay Endonon, Lapen Bank loan chipi une pen chapachok dunon. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimchi phansi jitam bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo.
Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Karbi alang Theso alang, kecho ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo pipotal birota along wang tulo. Dipurang sepiyang kang kacheleng atowar akrong doan ta PWD sai campaign pini arnianta avikiro tu kasilang pona sai kedeng awelang. Laso ajorong sepi kedora tum kacheleng apan katorat thepiklo. Non hejong man pengido Assam Governor Professor Jagdish Mukhi Karbiang long sepi difu nang palelia prang. Karbiang long Autonomous Council ke parlo PWD sai campaign tongrut tomha atowar pi ang bong kedoan hilik bithialong kibang asai padoponlo. Aner lo por pen towar ke bang asai ki claim patangon AC ajo jir lo poranta motor ami patur pensi towar ke selam asai claim ponlo. Lasila poson rong sepiang kangalong towar ke bang asai ki claim pon ke bang GR ni mesen towar ke selam pon peloma. Jongsi awi kiro itu selam pusitame mentulo ke selam ji purong supi ke dojrok tawrat tumpen karju pado. Lapen ke di purong supi along laposon amo ke bang wenaya towar ke selam asai monon pit ke claim kreat nang ji pota jirok tawrat tumpen ning jerinti. Lasi di purong supiang kang towar ke wak ke doan mentu si ke bang pola pen mentu si mesena towar along rat tum celeng long rinti popota ong dung rat tumpen ning jerinti. Socheng Thenta constituency ke hai India rong along Mongwe Veterinary Hospital Complex along Tacho Komar lapen marat marenga PC ke lang doktor aduma minasai ke claim kledera jogra datum kacho pangarenga PC ke lang oversight piniar nianta longwang bilang pusi birta long. Ason amo deng pen rat ke paching thorjia phan pura Karbiang long angkang ong dunga hawara long program sai campaign padopon lo. Lason si Socheng Thenta constituency rong movia hawar ke hai India rong along sitame Veterinary Hospital Complex kimrang ponse ratum joy ke pen ke chupang reng api hai hoi kiso ke lang oversight pathik pipon lo. Bon sitame Veterinary ak chokomaratum ning hangaling kacheplanga jawrat phan kinang saravar sai pajer pon thekte hangjang lo. Lasila posona chokomaratum phan ang hoipen pasun vek nang ji pusi chirak to arat tumpen pherang kyang no lamthe pachini. ये रोमोबे खाइंती गांव है और ये हमारा सामने है रोमोबे सब सेंटर वेटनरी और यहाँ पे 3 स्टाफ रहते थे डॉक्टर और एक चौकीदार रहते हैं और एक थर्ड गेट वो भी कंपाउंडर जैसा है तो लेकिन डॉक्टर तो यहाँ पे आता नहीं है हफ्ते में कभी कभी आते हैं और अभी करीब 1-2 महीने से ज़्यादा हो गया वो आया नहीं है यहाँ पे और ये जो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड ये दोनों स्टाफ है वो लोग कभी कभी रहते हैं और एक तो यहाँ सामने कुठरी में रूम लेके वहाँ पे रहता है कभी कभी आते हैं और डॉक्टर उसका भी यहाँ पे क्वार्टर है लेकिन वो यहाँ पे रहता नहीं वो जाके वहाँ बुकाघाट में रूम लेके वहाँ पे रहता है कभी कभी कच्चे आता है ये लोग तो हम न्यूज़ वाले से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये न्यूज़ सबको दिखाए और हम लोगों का जो यहाँ पे इतना बड़ा सरकार ने हम लोगों को ये बना के दिया है वेटनरी एक सब सेंटर लेकिन यहाँ पे अगर सब अगर आके यहाँ स्टाफ रहे तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा यहाँ सर्विस हम लोगों को अच्छा मिलेगा इसलिए हम लोगों का न्यूज़ वालों से आप लोगों को रिक्वेस्ट भी है Dirta bangkila pansikang ton poniklo, like mom न्यूज़ चैनल 2 में ठग में कुरुवांग थू